Just bagi simple tips on. Okay guys, so aku sebenarnya nak pergi hantar punya invitation ataupun carnival. Sebelum tu aku guna kosong hingga dekat CBE Kota Dam. Let's go. So kita ambil susu. Okay dia. Roti pandan kaya. So dekat CBE pun dah ada member card So kau jangan lupa to sign in. Beli barang sikit pun dapat point. Let's go. So kita dah sampai dekat basement parking free untuk semua pendengar-pendengar motosikal di West Wing. New Wing OU. First time aku pergi shopping complex belum buka. So basically untuk event hantar ni aku dapat rezeki daripada member aku. So shout out running partner aku dah bagi nama aku dekat seorang marketer hantar ni. So aku terpilih akhirnya. This is my first time dapat tasuk free guys. Let's go. Ada set promote lah. Hantar. Jom, let's go. So kita sampai dekat Anta Superstore guys. Let's go. Baru ni ada. Say hi. So aku guna tukar baju Anta running ni semua dan terus pakai. Let's go. Pagi cerah penuh semangatku, langkah ringan hati menyatu, senandung riang di udara, semua ikut dalam gembira. Dari ujung kota ke pegunungan, kita semua satu tujuan. Nada ceria iringi lari, energi positif jadi saksi. Ayo lari-lari hingga mentari, musik mengalun ritme terpatri, jantung berdetak serasi, lari riang penuh arti. Bercucur tak terganggu, setiap langkah makin terpadu, suara sorak penyemangat kita, bahagia ikuti di udara, kilau keringat bersama tawa, semua langkah jadi cerita, nada dan irama bersatu, menggapai mimpi tak pernah jemu. Ayo lari-lari hingga mentari, musik mengalun ritme terpatri, jantung berdetak serasi, penuh arti. Nice guys. First time baru pakai simbit. Azrul in the house. Right, for the others, you are welcome to join the run as well, but it will be behind the group of those who are wearing the vest. Okay, the runners are aware of that, so they will just guide you guys a little bit, alright? Okay, so the further question I'll pass time back to Chris. So we are in running 3 km, so we need to go almost to fit our pulpit. Okay, so we are ready to pulpit our hantar.
10K run, I think it will be slightly lesser than that, I guess. Okay. As soon as we fulfill the videographer, the photographers, that requirement.我很少跑点的。The last time you ran with also with Anta run last year. So long, I think 2 years ago. Just now. There's people. We all run in one same pace only. So no need to worry. Oh, there's us in that. Hey, careful. Careful of the poo-poo. Oh. No. Semoga. Lucky you see ya. So we Keep to the right, not the left. Yes. Keep the right. Okay, then guys first, then ladies. Yes. No, we 3 km. yeah, so now Running. maybe We enter. So we mentioned. you want to come from Guys, we are ready. Let's go. We enter. Turn left. Yeah, kita sedang menyaksikan Abang Rumi tengah beragam. So apa yang dia buat? Kita tak tahu. Jom. Slow bit, yes. Abang Rumi behind. Hey, your shoes. Take a video for us. Yeah. Okay, since you all go in front now. Okay, now they put us the sunlight. Go. Yeah. With Chris. Hi, hello. Chris. Hi. Okay, I hope you enjoy. Anta is best, right? Yeah, definitely, man. Yeah. Pupu dia. Ui, ini ada, Amin ada. Oh, pupu. Be careful, pupu. Pupu. I don't know already. Okay, Ya. Lakon kuat korang ni. So apa nama kau? Apa dia? Dah 1 km ni. Tadi kau join. Dia buat stiff sikit lah. Dia seorang tapi bangun rasanya baik, untuk track long run thank you best lah. quite nice. Yes, betul. Comfort yang penting. Aku lari pada store ke lobby tadi pun dah rasa. Yang penting lari bila masalah. Kena Itu dia. walaupun je lari yang penting. Itu yang penting. Yeah, Let's go. on point. We need to go see. Wait. Pause. You don't shortcut or they will get lost in it. Cool. Okay, cool. Let's go. 1.23. Let's go. Yeah, this way. The right one. Because they fix it for me. So mainly there are 4 videos today. The first pair is CO2. The one they're wearing inside. Jom. Abang Rumi, yeah. Kita first time jumpa bang. Okay bang. Just bagi simple tips bang. Tip top. Untuk beginner. Enjoy. Tarik kasut baik-baik. Enjoy your run. 3. Yes. Yeah, 3 point. Untuk daripada Abang Rumi. GPS jam. Tarik. Register event. Yes. 5 kilo. Itu yang penting bang. Yes, the So sekarang kita buat mana bang? Kita tengah. kat utama. Yeah, kita tengah try the new shoes from Anta. Macam mana bang sekarang dah sedikit? Bong lah. Ada tak? Tak rasa okey kan? It's okay. Okay. Kalau tak cakap okey, kita layan. Let's go. Alright. Thanks. I'm okay, I keep recording anyway. Important is to take video lah. Important.
That's actually part of my videos. Mana kiri kanan? Oh, nampak tengok Rumi punya kamera guys. Oh, ini dia pakai dia punya. And yours? Wow. This one? This is actually 60 Ace Pro 1. Oh. Yeah. One thing Oh, cool. you guys more okay lah. One thing cool. Oh, this one. Oh, this one. Oh. Yeah, you can see yourself here. This one better lah. You can see yourself, bigger screen. Actually, we just doing review. So apa lagi yang what you also feel convenience for this? Convenient, yeah. This one, the reason why I buy this one is in the dark, so you can Yes. take video in the dark. So compared to other cameras, in the night mode, it's not that great. So Action 5 is good, but the first one that has the night mode is this. More better lah. Right. So this is 2 years ago. Oh, so need to buy ah. So, jual Rumi punya. Baunya. Old man for sprinting already. Maybe Like how? 6 people. That's 6 people. Follow Ben for more. Yes, Anta the best. Thank you. Anta Malaysia. Nanti bayar kira. One. Okay, let's do one more. Hello. Videoing, you see? Hello. And the person is Ben. No, I need the wants more people shoot. He wants more people shoot. No, there's a lot of people. What I mean is there's a lot of people there. Yeah, we run back there then switch off. Oh. This one 6. Oh, one. Okay guys, so sekarang aku berada di Anta Superstore. So nak tengok apa kat dalam. Let's go. Pagi cerah penuh semangatku, langkah ringan hati menyatu, senandung riang di udara, semua ikut dalam gembira. Dari ujung kota ke pegunungan, kita semua satu tujuan. Nada ceria iringi lari, energi positif jadi saksi. Ayo lari-lari hingga mentari, musik Oi. jantung berdetak serasi, lari riang penuh arti, keringat bercucur tak terganggu, setiap langkah makin terpadu, suara sorak penyemangat kita bahagia. Okay guys, so dekat Anta macam-macam barang kau ada. Macam aku especially untuk running, segala kasut yang aku akan dapat kat sini. Dan untuk mengetahui korang juga, Anta tak satu bukan running sukan sahaja. So dia ada macam basketball, macam-macam lah, sandal lagi lah. So jangan lupa untuk pergi ke Anta, dia level LG. Sebab kita ada, nampak tu, 20% discount. Okay, sebab dekat sini korang boleh beli macam-macam. Anta is the best running shoes. Kalau kau tengok dekat sini pun sama audit, cuma aku pakai. Aku pakai pun macam ni lah. Memang bagus, memang style dan memang harga pun berpatutan. Kat sini korang dapat macam-macam harga lah. Okay, so untuk pengetahuan korang juga, Anta ada basketball punya
capacity. So mana-mana peminat basketball boleh run. Dan ya, store kasi sangat besar. Kau boleh pergi macam-macam area. Dan yang penting sekali, kita ada woman, kita ada running shoe, speed run pun ada. Woman punya pun ada dan bermacam-macam lagi. So sekarang ni pun aku dah pakai full attire untuk hantar. Sangat selesa dan sangat-sangat best. Okay, so tengok orang pun ramai datang kat sini. So kau kena wajib datang kat sini. Let's go. So, okay guys, kita nak balik dah. Tapi aku ada satu masalah. Aku tak habis lagi daripada resume. So, aku nak dapat mileage juga. So, aku nak kena pergi dekat kapak untuk continue aku punya larian. Let's go. So, maybe kita boleh sambung sini kot. Jom. Oh, tak nak ada orang lari dalam ni. Mampus. Pagi cerah penuh semangatku, langkah ringan hati menyatu, senandung riang di udara. Semua ikut dalam gembira. Dari ujung kota ke pegunungan, kita semua satu tujuan. Nada ceria iringi lari, energi positif jadi saksi. Ayo bukan ini tapi itu guys. Okay guys, aku hari ni berada di Bukit Jalil untuk aku mencuba kasut. Bukan ini tapi itu guys. Nak tahu apa? Let's go. So aku akan try hari ni dekat Bukit Jalil C2026 hantar. Nak tahu apa hasil dia? Jom kita tengok. Ni size lebah LE BAH 5. Lebah 5.